Ako bi sudili po pojavi, ovaj mladić je ili foto ili fitness model. U najmanju ruku lice za naslovnice magazina. Međutim, nije ništa od toga. Iako se obrazovao u raznim oblastima, Zdravko je odlučio da se bavi peradarstvom, tačnije da pokrene farmu kokoški i po tome je postao vrlo poznat. Ja sam srednju školu završio, gimnaziju, smjer računarsko-informatički koji ima veze sa programiranjem. Poslije toga sam otišao na DIF u Novi Sad da studiram sport i tamo sam bio do vremena kad je počela korona. Tad sam se vratio ovdje i počeo sam neke druge poslove, tako da ništa ni sa čim nema veze, pogotovo sa poljoprivredom. Ali sam nekako ja čitav život uz to nešto što sam radio, živio na selu i pomagao roditeljima i tako sam stekao to neko iskustvo. Njegova farma 5 jaja, koja se nalazi u okolini Bijeljine, i on sam prerasli su u svojevrstan hit i uspjeh za svega nekoliko godina. Kratko je vrijeme kad stanemo sa strane i pogledamo šta se sve dogodilo i da smo mi krenuli u taj neki posao gdje nismo bili upoznati toliko sa tim poslom i da smo kroz sve to vrijeme učili i danas učimo o kokama, o tom slobodnom uzgoju. Mislim da je taman vrijeme da smo došli do ovog broja gdje smo sad. S obzirom da smo mi počeli prije 2,5 godine sa 120 koka nosilja i nismo ni slutili da možemo za to vrijeme da dođemo do sadašnjeg broja od 1200 i imamo još 200 kokica koje će da nose malo drugačija jaja nego ova sad što imamo, tako da ćemo za nekih 2 mjeseca imati skoro 1500 koka nosilja u slobodnom uzgoju. Nije u početku bilo lako jer nismo imali toliko mušterija, to su bili neki skokovi sa 120 na 300 pa na 600 pa sad na 1200 i svaki put smo morali da tražimo te dodatne mušterije i da osjetimo ljude koliko su jaje slobodnog uzgoja zdravija nego ona iz marketa, iz kaveznog uzgoja. Iako se radilo o brzom usponu, iza svega je stajao težak rad i ponajprije kvalitet. Domaća organski proizvedena jaja koja su nove mušterije redom zavoljele. Naše koke provode čitav dan od jutra do mraka na polju, hrane se žitaricama koje mi uzgajamo, tu su najviše kukuruz i ječam zastupljeni, imamo od lokalaca suncokret i to je njihova prehrana kad je ljeto i sad u ovo vrijeme kad je trava i dijete ona svježa i to dobijaju kao salatu. Kad ostanu ostaci od voća i povrća i to rado jedu, tako da mi ovdje ne dodajemo nikakvu hemiju, ni nikakve antibiotike i sve što je u toj modernoj industriji, mi to izbjegavamo i trudimo se da koke nose jaja kakva i mi jedemo od kad smo bili od malena. Ovo je ravnica, Semberija i izolovani smo od grada, a sasvim blizu da možemo sve mušterije da podmirimo. Sve ovdje što mi dajemo kokama, to možete naći ovdje na ovim prostorima. Mi redovno radimo analizu jaja na salmonelu i ostale bolesti. To je, na primjer, na svaka 3-4 mjeseca i svaki put je, hvala Bogu, sve uredno i jaja su spremna za konzumaciju i zdrava. Kvalitet je donio kvantitet, a time i ozbiljenje posla, pa se ova farma razvila u ozbiljniju firmu, koja danas širi svoju prodaju i poslovanje širom Bosne i Hercegovine, ali i Crne Gore.
Mi smo prvobitno bili registrovani kao poljoprivredno gazdinstvo, poslije toga smo prešli u samostalno preduzeće ili ti obrt i danas poslujemo tako, uredno plaćamo sve poreze, doprinose državi. Skoro smo otvorili farmu u Budvi, blizu Budve, tačnije mjesto Lasva Grbaljska. Drugar koji je počeo sa mnom u ovu priču, on je prije godinu dana otišao u Crnu Goru da igra tenis i igrom slučaja je i tamo nastala farma 5 jaja Crna Gora. Proaktivan pristup proizvodnje donio je i mnoge inovacije. Iako ima svega 26 godina, Zdravko je stekao bogato iskustvo, uključujući i rad u Njemačkoj, gdje se upoznao sa konceptom pokretnog kokošinjca, koji je sada implementirao i na svojoj semberskoj farmi. Ovaj koncept sam ja vidio u Njemačkoj kad sam radio prije 2 godine. Tamo sam vidio da ljudi masovno to koriste na svojim livadama i tako da izjeđuju koki, svježu travu tokom 24 sata. Vidio sam da ovdje nema to niko, da se ne može naći u našim prostorima, tako da sam sam odlučio da pravim, tu mi je komšija pomogao, on je varioc po struci i kad sam mu predložio tu ideju, nije mu bio problem da to nacrta i da napravi. On je za razliku od ovog slobodnog uzgoja što sad imamo bolji jer tokom čitave godine imaju pristup zelenoj travi, kad se jedan dio popase, kokošinjac se premješta, zakači se za traktor i premješta se na drugi dio livade. Kad popasu taj dio livade, premješta se na treći i tako se u krug gdje nova trava raste, tu se kokošinjac premješta, tako da mnogo bolji koncept nego sadašnji. Kokošinjac ide na jednu livadu iza kuće, on će da bude ograđen jednom ogradom, nekih možda 30 do 50 kvadrata i kokošari budu smješteni unutra. Ujutru kad svane, ovo se otvara, ima ovakva 4 vratica i koki izađu napolje, unutra će da bude hrana, žitarice, voda, gnijezda gdje će nose jaja i one su tu čitav dan, imaju pristup toj travi. Uveče kad padne mrak, one se same vrate unutra i tu će da spavaju. Najveća prednost pokretnog kokošinjca je što će kokoši imati stalni pristup svježoj travi, koja je opet izuzetno bitna za kvalitet jaja. A na svježoj livadi mogu da nađu travu kojoj se nalazi najviše proteina gdje koke mogu da unesu u sebe i ono žuto i narančasto žumance koje u jajetu, ono najviše dolazi od te trave, jer je u suštini trava narančasta zbog tog pigmenta karotenoida, samo što to mi vidimo da je zelene boje, inače narančaste pod mikroskopom. Većinu poslova oko farme kokoši Zdravko vodi sam, uključujući skupljanje i pakovanje jaja, a zatim i njihovu distribuciju u nekoliko gradova. I to svakog vikenda. Sad je pakovanje za Sarajevo. U nedjelju smo u Sarajevu na 3 lokacije. U Sarajevu u nedjelju ide dostava i za Bratunac u jednu firmu TRB i poslije toga ide ponedjeljak za Bijeljinu. Sljedeću sedmicu smo u subotu u Tuzli i opet nedjelja Sarajevo, tako da obično je vikend i ponedjeljak rezervisan za dostave. Broj mušterija i proizvodnja stalno rastu i dosadašnje brojke su impozantne. Pa mislim da smo tu oko broja milion, ja mislim. Ne znam tačno, ali tu je oko milion kad saberemo ove 2,5 godine. Dnevna sad proizvodnja je oko 1000 jaja gore dole i to je dnevno oko 33 školjke i to sve ode u 3 do 4 dana
dostave. Ovo znači da se ljudi u Bosni i Hercegovini sve više vraćaju konzumaciji organskog, koje je minimalno zastupljeno u masovnoj proizvodnji i prodaji. Što se tiče kvaliteta, ljudi kad probaju jednom, rijetko ko se i vraća na kupovinu jaja iz marketa. Dosta ljudi čeka našu dostavu jer neće da uzmaju jaja sa svakakvog mjesta, sa pijaca, sa neprovjerenih proizvođača jer ne znaju koliko je to jaje staro i odakle je došlo, da li je došlo iz kaveza ili tako neke preprodaje, tako da ljudi mogu da osjete i kvalitet i ukus kad razbiju jaje. Farma 5 jaja već je postala brend zbog svog simboličnog imena koje zapravo krije pravu vrijednost i mjeru u konzumiranju jaja. Mi smo ime smišljali oko 3 mjeseca za našu farmu i pošto jedemo oko 5 jaja u prosjeku za doručak, tako smo i nazvali našu farmu jer je to idealan doručak po svim nutritivnim vrijednostima jer ima idealnih 30 grama proteina što je sasvim dovoljno da tijelo apsorbuje u jednom obroku i da započne dan sa dovoljno energije da izdrži sve dnevne potrebe. Pored toga dovoljan sastav kalcijuma, vitamina D, vitamina B i lutein koji je dobar za vid. Zdravko i njegov kolega koji su lansirali ovu farmu svoj uspjeh imaju zahvaliti društvenim mrežama, tačnije Instagramu i još tačnije jednom kratkom videu. Drugar nam je spomenuo, to jest rekao da nam je glupo da plaćamo reklame, već da snimimo neki video koji može da ode viral. I ja sam onda rekao, ajde dođi sutra da snimiš. Mi smo u toku noći napravili neki scenario gdje smo mi onako goli do pojasa, bez majice, sa šeširima i predstavljamo našu farmu. I to je taj video koji je izazvao boom na društvenim mrežama i koji je došao do novih kupaca i pratilaca i preko 30.000 pratilaca, što se može i vidjeti na našem profilu. Nema mnogo objava, ali zato stvarno ljudi prepoznaju i kvalitet i imamo dosta viralnih videa gdje što od lokalnih pratilaca, što ljudi iz Njemačke, Grčke, Amerike. Njegov primjer pokazuje još jednu stvar. Korištenje modernih tehnologija na selu može donijeti nevjerovatne benefite. Kroz besplatnu promociju dolazi do razvoja posla i otvaranja novih tržišta. Ljudi jednostavno imaju priliku čuti za vas i brže naručiti vaše proizvode. Mi smo preko Instagrama došli do velikog broja kupaca i 90% su nam kupci koji su nas našli preko Instagrama i društvenih mreža. Mi smo snimili taj video u početku koji danas ima nekih možda 1,5 milijuna pregleda i do tog momenta smo imali neki višak jaja i kad smo snimili taj video, poslije toga 10 dana nama već falilo jaja. Mislim da je u današnje vrijeme dosta važan to promovisanje društvenim mrežama jer stvarno ljudi vole da vide kako funkcioniše taj čitav koncept i da znaju odakle dolazi nešto i da vide kako funkcioniše taj što bi se rekao, daily rutine od jutra do mraka, pogotovo u ovakvom poslu gdje stvarno ljudi žele provjereno i da znaju odakle. Danas možete imati najbolji proizvod na tržištu, ali džaba ako ga imate, ako ne snimate i ne prikazujete to na društvenim mrežama. Mislim, na društvene mreže spominjem ih zato što je danas 90% ljudi ima u slobodno vrijeme telefon u rukama i scrolla
Instagram, Facebook, TikTok. Tako da to je najbolje mjesto da pokažeš ljudima šta nudiš i kakve probleme rješavaš. U prelijepoj Semberiji na njenim rodnim poljima može se svašta raditi. Pa je tako i farma 5 jaja prerasla samo proizvodnju jaja, a sada se fokusira i na poljoprivredu i stočarstvo. Iz vrlo praktičnih razloga, kako bi se zadržao domaći kvalitet i izbjegao prelazak na industrijsku proizvodnju. Ali ćemo da se malo više posvetimo proizvodnji povrća, jer je to dosta traženo, i proizvodnji pilećeg mesa. Imali smo par tura piletine gdje su ljudi stvarno oduševljeni i tu isto koristimo naše žitarice bez ikakvih dodataka, antibiotika, ko što se to koristi u velikim marketima. To će najbolje prepoznate kad kuvate meso i ona pjena kad izađe na površinu vode, to je sve ostaci antibiotika. Ovo je uistinu prava farma. Na velikom komadu zemlje proizvodi se dosta toga, za vlastite potrebe, ali i prodaju. Tu rade i moji roditelji, imamo i stoku, imamo krave, ovce, svinje i sve to zajedno radimo, tako reći. Da. Pored tih životinja imamo i plasteniničku proizvodnju povrća. To smo isto počeli za neke svoje potrebe, pa smo kasnije proširili na 1 plastenik, pa na 2 plastenika. Uz to moja tetka, koja u drugom selu radi još ove godine 6 plastenika. Tu je najviše paradajz, pored toga imamo krastavac, tikvice, krompir, luk, mrkva, zib, imamo zelenu salatu, imamo karfiol, tako da imamo to neko sezonsko povrće. Paradajz smo počeli tako što je moja tetka imala višak neki paradajza i pitala je hoćemo da pokušamo da prodamo, i mi smo napravili neki paket jaja i kila 2 paradajza, i onda je tako krenulo, pitalo se ljudi imali još šta od povrća, i onda se to tako proširilo isto kroz nekih 1,5 godinu, 2 dana. Živimo svi zajedno i čitav život se bavimo poljoprivredom i stočarstvom. Kako su moji naseli ovdje prije nekih 200 i kusur godina, došli smo ovdje na ovaj dio Semberije i tako je ta nastala loza, i svako je se u lozi bavio poljoprivredom. Naše porodično gazdinstvo je neki 15 hektara, neki 150 dunuma, od toga je najviše pokriva kukuruz, pa pšenica, pa ječam, i to koristimo za naše životinje. Pored toga imamo dosta zemljišta koje je pokriveno djetelinom, i to se koristi u sijeno koje životinje najviše jedu zimi kad je manjak žitarica. Zato danas uz jaja Zdravko svojim mušterijama nudi čitav paket svježe ubranih proizvoda. Porodični paket koji jedna porodica može da jede 7 dana, i tu ubacimo kulture koje se normalno troše u kuhinji. Tu je i sad je aktualan krompir, mrkva, luk, tikvice i krastavac. Za koji dan će uskoro biti paprika, i poslije toga za nekih 3 do 4 sedmice očekujemo i prvi rod paradajza. I što je najvažnije, od ove vrste posla se može sasvim fino živjeti, uz dosljedan i pošten rad. Može, samo što su dosta velika ulaganja i dosta veliki su rizici od vremenskih nepogoda, u mljekarstvu, na primjer, sada došlo do smanjenja cijena otkupa, jer se dosta mlijeka uvozi, i da se uvozi neko dobro mlijeko, jer se uvozi mlijeko u prahu. Tako da tu najmanje mlijeka ima i dosta ljudi je ugroženo. Tako ko se opredijeli za samo jednu stvar, teško da može da živi i da napreduje. Mi kažemo da je najbolje da se svaštari,
u svakom dijelu ima poneki dio nečega. Ono što je napravio Zdravko za vrlo kratko vrijeme, i to na selu, za većinu današnjih mladih ljudi bi bio preveliki napor. U vrijeme tehnološkog napretka i poslova vezanih za digitalnu ekonomiju, ovakav zaokret može se činiti radikalnim, pa i dosadnim, ali nije. Dosadno nije. I zanimljivo i naporno, zavisi ko kako prihvati to. S obzirom da sam ja bio i na fakultetu i živio sam i u drugom gradu i radio sam neke druge poslove pored ovoga koji nemaju veze sa ovim, kao što je noćni klub, kafić, poslije toga restoran zdrave hrane. Sve su to poslovi u kojima ja nisam pronašao sebe i nešto što bi radio čitav život. A s obzirom da sam odrastao na selu i rođen sam ovdje, znao sam kakav je život i znao sam da je to život smireniji nego u gradu. Tako da sam pokušao da se vratim i da nastavim taj neki poljoprivredni život. Malo sam promijenio taj pristup, nisam kao moji roditelji, oni dosta rade zemlju i stočarstvo i to je mnogo težak posao, pogotovo što su to velike životinje i dosta puta se hrane danas i dosta hrane pojedu. Ja sam izabrao taj neki lakši put gdje su manje životinje i mislim da sam zadovoljan za sad. Ja sam rođen ovdje i znao sam šta me čeka, tako da nisam išao onako na slijepo. Ako neko razmišlja da se vrati i ima gdje, ja bih mu preporučio, osim ako nema neki ekstra idealan posao koji mu je žao da ostavi, ali ako je neku mogućnost da radi taj posao uporedo sa selom ili želi da kupi imanje, nakon želi nešto da pokrene svoje. Sad kad bi me neko pitao šta da uradi, ja bih mu preporučio da kupi koze i da pravi sireve, prodaje mlijeko, tako da ima dosta potrebe za tim domaćim proizvodima i mislim da se može naći taj neki put. On je naučio raditi i zarađivati od malena, pa za početak nikad nije imao problema sa novcem. Ja sam u prve dnevnice išao sa možda nekih 12-13 godina, što od čupanja metlica, to su one kao na kukuruzu što ima na vrhu metlice i one se čupaju od košenja trave do pomaganja tu komšijama. Tako da su dnevnice bile tad možda 10-20 maraka, ali je to za dijete bilo mnogo i skupljalo se za neke stvari koje dijete htjelo da sebi kupi. Radne navike koje je naučio od roditelja danas uspješno primjenjuje na ovoj farmi, pa ni dugi radni dani ne padaju teško. Uostalom, na selu se samo ne radi, a centar Bjeljine mu je udaljen svega 10 minuta vožnje. Dan počinje vrlo rano, zavisi od godišnjeg doba, ali to je neki 6 sati ustajanje i tu je odmah ide puštanje koka, hranjenje, pojenje, kupljenje jaja. Ako je sezona povrća, ide se u plastenik, pošto se mora rano u plastenik ući, jer sad je možda podne i sad je u plasteniku sauna. Tako da se u plastenik ide ujutru ili kasno navečer. Pored toga je sad i sezona sijena gdje idemo u njivu i ide utovaranje sijena, održavanje paradajza, čupanje onih malih grančica koje vuku u snagu, tako da se to sve redovno mora održavati i sve se brzo mora završiti dok nije upleko sunce. On iz prve ruke svjedoči kako je, uprkos dobroj zaradi, radnike za rad u poljoprivredi, pogotovo mlađe, teško naći.
jer neće niko da radi, ni za dobre dnevnice. Prije par dana je čovjek rekao da kako mu je propalo ne znam koliko jagoda, jer nije mogao nikog da nađe za 100 maraka dnevnicu. 100 maraka se ne može zaraditi teško ni u jednoj firmi, tako da mislim da ima posla, samo neće da se radi. Moja neka zamisao je da bi bilo dobro da na primjer, djeca iz poljoprivredne škole ili fakulteta preko raspusta ili vikendima mogu da dođu na sela da vide kako se radi i da zarade i samim tim i iskustvo će neko da dobiju koje neće u školi. Tako da mislim da bi bilo dobro i da Ministarstvo poljoprivrede razmisli o tim nekim radnim akcijama ili što bi mi prije nekoliko godina MOBA, gdje se išlo besplatno da se radi za uzvrat da se njima dođe, da se pomogne neki posao. Pošto danas mnogo teško naći radnike. Kao i mnogi veliki i mali poslodavci, i na farmi 5 jaja našli su se strani radnici, tačnije jedan. Zdravko ga je doveo iz Bihaća kako bi mu pomogao u svim poslovima, sve dok se nije odlučio da ide dalje. No, iskustvo je bilo vrlo pozitivno. On se meni javio da živi u Bihaću i da traži posao i da je radio već na farmi živinarskoj u Bangladešu i ja sam rekao da može kod mene da dođe da radi. Ja sam obezbedio tu jedan modularni kontejner koji inače moj drugar proizvodi. On mi je za par dana to napravio i on je stigao iz Bihaća i ja sam to obezbedio i da spava i da jede i on je došao kod mene samo sa telefonom i pasošom. Ja sam nabavio i odjeću i tu je kod mene i radio i zarađivao. On je kada je stigao, ja sam dao 100 maraka da imaš par dana kod sebe jer nije imao ništa. I on je mi rekao da s tim parama može da živi mjesec dana u Bangladešu. I onda sam ja shvatio koliko smo mi ovdje srećni i treba da budemo zadovoljni s obzirom kakva je situacija u ostalim zemljama. Mi se tu gledamo kako je u Njemačkoj, kako je u Engleskoj, Americi ili tako nekim zemljama koje su dosta bolje, a ne gledamo na stanje gdje ljudi mnogo lošije žive od nas. Međutim, on je jednog dana htio jedan slobodan dan da dobije i htio da ide preko granice, tu je uhapšen, tako da su mu poništili tu boravišnu dozvolu i on je sad vraćen u Bangladeš. Uprkos teškom radu, često nepovoljnim okolnostima poput manjka radne snage i svim rizicima koje nose poljoprivreda, stočarstvo i peradarstvo pod jednim krovom, Zdravko ne odustaje, odnosno ostaje vjeran svome poslovnom poduhvatu i planira nove sadržaje kojima će ga približiti široj javnosti, odnosno pokazati zašto je lijepo i zdravo živjeti na selu. Imam tu neku ideju da napravimo ovdje neki sebi mini domaći zoovrt gdje ću da bavim još par životinja kao što su tipa konji, magarci, koze i da mogu da omogućim ljudima tu da dođu, da dođu sa svojom djecom, porodicom, da vide kakav je to život na selu, da probaju domaće proizvode, da znaju kako se mijesi hljeb, kako je brati povrće, kako se pravi zimnica i kako je biti sa životinjama danas. Tako da to je neki plan u budućnosti gdje bi, mislim, bio zadovoljan i srećan i vjerojatno ne bi nikad poželio da se vratim u grad.